moa ya bobo na no pay ya bana ya de babe sommo ya ka mo ses ya kasie anopai etwagu Sompa television so na asaso atwagu wo Sompa 98.9 FM so wo bono any afomantem no mo so wo bono ismantem no mo a na ne enam Sompa 90.7 FM so and asantemantem no importam nyina so no enam Sompa 93.1 FM so nsam na de ba no do so na poso enie mampani na do dan kwakufu ado de atoga se wonya abase bone ene kobase bibi koso na ba mu a na se okekekade ahye na ban no e ba ne katasehye dwum de kankan ne proya wono mo akopa enye asam ketua Ghana Union of Traders ya ye charity aka ne se good campaign for ene kokobo e magiari for se so mo mpeneto mpene a omo mrante bi omo do omo babesi so omo esoto so ne ade no meyi omo mfiri ono mo anye so omo no omo edi wokure mo ena asantema se mpene for Asante Regional Minister ene ne Security Council de kokobo e kwa ma wo mu a e ya no motade afidie tetafo moto sakre ne pragia e Kumasi International Airport no mo se sune sade no etuncha enene kine ya abusu ya weni afofo pino a ene akekese ene se kasea ya bia wo bia na no pay ye bana ye de ababe sommo bede ede na ya bo amalibi abogabsa fo enye brother finsam no nkumo ankasa emfa emamo ya de ma hyase de free man pani na nado danko akufo na tra ye na gara man pani de atoja se wono wanya abahye bone ene koba se bibi koso wona ba mu a na wakeka de ahya na so kwada no so amoma ye niema ensem fata ni nyina koba se katasehye dream de kankan ne project ko se de yesi akwakosie ene se ne amanfo be kekekasa se mampeni ne nado danko akufo ado amamwe wontimi ntia ba ena krono nko na mu bono wo mu ne adeade a ena mampeni ne nado danko akufo ado kire se waye bi pa e ba ne katasehye dream de kankan ne project wakubia enya asem ketwa ena o special prosecutor so adwuma wo ye no a wono no mampeni no akadia bia wo so owura ne nsaka bia no wode adom no ene nsi da se owura na adwuma wo ye no ono mampeni na nado danko akufo ado akakotwintwa ne nemo ewo baabi mampeni na nado danko akufo ado nsem enie for the rule of law, that the public institutions responsible for the detection, prosecution, and the punishment of corruption, i.e. of crime, be accorded respect until their own conduct is impeached. If that respect is not prima facie accorded, the foundations of orderly government can be easily subverted to the loss and pain of each one of us. That is why so far, every single alleged act of corruption leveled against any of my appointees has been investigated by independent bodies such as SRAG, the Criminal Investigation Department of the Police, and in some cases by Parliament itself. It is not my job to clear or convict. Observe we am penina na rudanko akufo do ne yete ne nke we amra na ejumedi kesi bi koso wan krapompere mantem o mato den say National Evaluation of Anti-Corruption Action Plan and am penina na rudanko akufo de sansemi kotudwa ewo ase yento aso na good campaign for na de kokobo e koma GR forces so mo mpereto empeno no a wode ma krachefo bi omodo omaba besi so omo shops awodo no omo MSS so omo nyina mfemfiri wono mo enye sabre ya ye ba be di bronya afimu ni nyina ejwa nkoye omantima nton tese omo ne nyina bobo omo so afi eja bronya na duru omo ba beto nton ne makakra no omo akwa kwesesa amanfo do omo ba besi so omo shops so ama omo dwadi akwa kwa bibibi good campaign for wo ayemfimfi mantemom opani odo omo no se chairman opani Paul Kofi Makati ena ochre se GR mperi for person omojeje eto a enye ne kwan no ene se obi abie de shop na akwa fa omrante no mababa edo omaba besia no se ye to sempo anu atro ye to taku anu atro wo se no no kwasi burani krom sa ne ma wo be hu bi o mo na wo sa mo ye mo nsese papa na mo de gemo to sense mba be fa ye kwabrane de aba besi shop so no mo so ma be gigiska ye wura eye Kofi Makati nsemo a wo de atudwa kakra nie oye GR funu why they want to wear you also why they wear lazy people want to wear you say the moment they ever shop that's a shop there for kekala no aba you young go from your what is she say maybe what do you say foreigners ordering ibra 5 o'clock going now foreigners who pay now what was the want on go for the tax the go for you want go on that's the union go for
Amzafo nti weye Kofi Makati a woye chairman eda gutaku na no ewo mfimfi mantem ne yete ne kan na no si ya ena ne treasure esoso ede kakra so the baby as ka sam so wire zini oh nya ntire ye the mutumi was and there dema e wo fa no tax no wore ka na part wo cheche ma kire hen there ami amrokota azin ami na ode mutia dem part no mazima atas na so bande ye nem ko fe ba asan ye ya tona azoko if so bande abi of percentage as ama some percentage in calculator every ana mazima so azin yin na ya ko 70 is not the year time mazima na 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 tana mata 72 na ka be isi na zin so wa abur na so wa ka 74 obi so no na capture no kura na yin na so ya tona azoko na sa mi de miska na mro ko ko tan ko tan ni ba na 70 bi ara ndabe so che de e go say yen reason wasisi binom ina binom so ama ho no ade we nya ahoto Amzafo nti weye aye guta mpanimfo ne yete wo no munkan na nyina akwakoye wo mudwa wo mudi ne sese ya ase Ghana Revenue Authority mpanimfo ne wo mudi agro a wo mo enenye ho se ne woto ejese woton sempo woton takua na omode wo makrachefo aba besi wo no mo ne ye gisika ne ye chorochoro no ye teacher kwa abota breso atwem oso mu twetwa sa ne mane nyina mu na omo efa abefo kwantempo papa so no mo edegigi wo no mo esika. Ghana National Chamber of Commerce and Industry so edi adesre to aban mampeni na nado danko akufo ado anim se de kwesibo ne ka ne se import taxes no a omo etuatua na ewo soro dodo nti ama omo adwuma ne gu a na egu ene so ye nto ade enti se koba se niam kakra no a ye ntimi nya no omo yim no omo kokra de aba na beguta kra de ananse tamananse Kotoka International Airport na se omo betuatua toto akese sa na omo ekoya ananse omo bae oba peni a woda ekoya no se vice chairperson eye mame eye Victoria Heja ninsemo wode etujani order what has offer after and I also so we share no water for one command water Sunday afternoon or you're trading within African nations, intra-Africa, nations. The means say hey it's now friend the knowledge, the training that they need to build their capacity to empower them to be able to take advantage of this after that they will also be prepared, because if they are not prepared then will be a disadvantage for them, because the products that are being produced here are also being produced in other nations. And then the issue here is we need to have standards, we need to understand. Amzafo nti weye Africa Continental Free Trade hon common ekoso ukumasi abonten so a ma medicine nsem yetudwa na oba santemantama say a opani a wona ya Ashanti Regional Director ohwe eye Ministry of Trade and Industry eso opani eye Usman Mahmuda so no na owudwumedi ase na ode nsem se kakra eso so about African Continental Free Trade Area Agreement. Ghana Chamber of Commerce and Industry and organizing. Our main focus here so we be entity how we be to take advantage of African Continental Free Trade Area Agreement. I am need to be say we can't do say the idea now you crowd say one my mama de 2 pound and we so public pray mind so and the mind basic so you also be a simple you may say as a crowd and Ghana Amzafo Penny Osman eye Mahmuda eye Penny Kwanchefo da atsenaya ehwe gegedie ne mfiri nyuma ho nsensem so wa santimantama sei ene yetene kana fei yemfomo enkwa manyosem mama ne tua se Ghana ma de sie lezie butu amiem na afi 2024 no a ye kwakọ wuram na yire so paso se de ne a yeze Yesu ama ye beto aba ya kwakọ yi ma mpeni foforo ne yi mrache bejafo a ombe ntutu ya ma my Ghana ma Ghana menu mienu Ghana afa ne ya pese ne na dege don papa bi efra na
abato na ye kwa akoto no 2024 no na abato komisa na mpanimfo de nsusuye bi abase said ye nim se da bia ye koto aba ye toa de kosi no num no se so mpeso mo twede ba manim kakra edi besi be no miensa se be yo na abane ne kenkan ene na twero mo be twero nyina no ewia beto so a enkofa se bi obi kwa akotro 24/0 num ene 27/0 ni ade a ebe kwa akowia se ne ede mo kwa akogina court bi ani na sa nsusuye no a abato komisa de mpanimfo de abane na ono abolo se chemensa bunso a wayem rasebe jeni o rasebe gefiem adese wo so ame abato mpesua so saso ededom kesia no o rasebe gefiem de na no atomo bia wo tu abato komisa de mpanimfo se so mo mpenu no a o me yenkoto no 5 no awu yenkoto nkosi 5 o'clock no a eno man koye maba wasem ne krachesem bia ankofa asem amesense o man ne kum enkosi no num no miensa no nyade ebebo aye bia ni yes indelible ink and your fingertip should be a visible indication that you have gone to vote. The Speaker, again, the voting, the attempt to reduce voting time from 5 p.m. to 3. Again, we should interrogate it. I believe that the Electoral Commission is too early to do that. Yesterday, when I went to vote, the materials have not been assembled yet. Even though I got there at 8:15, I had to stay until 9:20 to start voting. Already 2 hours wasted. And if you have to bring forward the conclusion from 5 to 3, then the voters would have lost about 4 hours. Awuzia we am rasebe dwani o wo rasebe gefie ma de hye wo so ame abato mpesua so no akro no a ene saso eye penimpa edom kese wo Ghana rasebe gefie woda wu no ma no abolo se che mensa bunsu ena yete ne nkan yemfomo enko Ashanti Regional Minister ene ne dom wo ma atena ye na Ashanti Regional Security Council no ene de kokobo ekwama Ghana ma de hye nyina ba bia wo bia no eja yire so paso se de Kumasi International Airport enye Kumasi ma de hye nko ne fa honum ba bia wo bia eja obefra du pri na ebia oba besi Kumasi na woto aso akoba bi foforo anase bi kura no a wo free eye Tamale Abonti so na besi Kumasi no wato aso e de akoba bi foforo wo mo e kire se free na ko wa wodi afidie titafo moto sakre anase mpragia nom ene wo mpempra wade abebo Kumasi International Airport no wo mo ene wo de free na ko wakwa eye Kumasi Airport runabout no no wakwa abroso a eye airport runabout no a ukuta pragia da wani ko ukuta moto sacrifice titafo a da wani ko anyesa no mu mu ku a emra enu bedi ne wesi a enya asem ketoa we Ashanti Regional Security Council no ekokoba wo mo ede ema Ghana ma de sie nyina enu achi Ashanti Regional Minister Yewra Simon Osemensa ejina so ede ne bronya de ema eye Asanteman ene Ghana ma nyina Samri ya yedi brunyani atwa so akodi ni wie yedi kan mesre a driver for na shenka for or more especially or more commercial vehicles so no nsa men ko drive and our driver so men ko nsa panria no akofa kwacha kase bi e dia ba no asase a driver for senia etumrika tentem edu branya bre nam say ye ho prayer ye pese nya passenger for do entino mika tenten ya na no yina yanti speed so na driver ni any the what to no akoba no asan be duru ono na ye driver ni enye driver ni ene obi a obefa nipa na gugugugu no akohwe magu na kofa oyini abre yina abre busuafo tiesremo yemfa botre enkaka etosu biwa mesanse ni se dunya ba ye bagi ani die be yenyi ani in moderation yensusu anyi ani men amroso brebia no se dunya ba ni die no bunse obi sika ho no nyina obedi dunya bre no afi si afi fufuru no mu a sika asem ye dendenden a na aye ni se busumi dunya chi busumi edikan no ewo eno na nche so ye bi bie school a also to talk man mango Abuzia Fonti we Ashanti Regional Minister Yewra Simon Osemensa ne yete ne nkai a wotu yemfo no na ode ye bronya de soso ama yen wabra ye bobo ho na yakwa kodi bronya ise monya we ye pa e afe e na akwa pro ababetu ya sumdwe mu dia ye begie nie ne de aseda ma twede mponyankrompon na mo twe nkokọ setwe apia no a na mo aka ise school fees da monim school bag mo beto books mo beto enkoda ya na no free SHS wo mo so mo kwefo mo anfo ya o makodi na wotwe mienu
sa be gu fie ye be sa so adwo mo kwa bio enti mu di bronya no a na mamamuni ada ho no mo pa na eno ache Kumasi amrado me wo fa sampan esoso e de kakra soso e ma Santema ura afisiapa e ma Santema afisiapa e ma Ghana manyina afisiapa na ne kasa mafo e ye mame efia kwadu wona kasa e de Kumasi Metropolitan Assembly no. Honorable Samuel Pine, any management I Kumasi Metropolitan Assembly say Timfa Sedana Kese Ma Asaferati say worship Kumasi Metropolitan Assembly na Metropolis isu nyina efi afe 2023 ahase resi sadre BBM Rade akanyo eno nti yemfa atija emano na afe asebe so yemfa ma ye omampanyin His Excellency Nana Adodankwa Ekufuado wo ne interventions ahodro a ode aba se emu a oman no titiri ni free SHS ewo Asante Mantemo Hasen na ne so de makuru a eye utumfo say tutu otoso mienu ewo ninyansa ene na kwancha hodro a wode ama eye Metropolitan Assembly no nyine mu na be ya yentoto ye ne nema aye yesusu edofo yi nti yeda eye utumfo say tutu otoso mienu so ase na ye sa kwanya ya so amakrata yi so ada stakeholders nyina ase members of parliament your honorable assembly members security agencies ahodro media nanano transport operators staff clergy business community obi bia oboa ekedi eboa Kumasi Metropolitan Assembly etumi ekoso no nadaroma ye fakrata yi so na ya da obi bia ase niama mo se ayiko Amza fonti we eye no afia kwadu a wakasa edema Kumasi Metropolitan Assembly no ena eja wone ne boss ogina ne boss wanemo amagana manyina afishia pa Santema afishia pa yewra opemso state totos mienu afishia pa ama chese emumra simedwafo abam mpanimfo nyina afishia pa sreyen se yemo ye hoban soso ne yentutu yeko ne akwa akodi brunyen yensa so mfa monko amanyosemu bio yedemo ekwa MPP amanyuku na tena ye na no brada ene beto odwa se MPP amanyuku no ebien krata motu wono mo se obi bia ya wo pe MPD ewo MPP amanyuku num ewo mpesua hodo no a MPP amanyuku num na sibigafo wo hono no ene yekoy ne kofa nkrata ewo party na tena ye na edi nhihye so na fa nkrata ne koma mpanimfo na eja omo so ne oso na fi ne keka wo bia ne hu a etwa ne ne ese ayinfo na yiu no gina dia ma party no ewo mpesua hodo nyina so enam so ma pede kwanchefo a woda OB Foundation no Dr. Emmanuel Oseboaten afa nkrata ewa afa no South East abato mpesua so a wosre to ahine ne yesi ahine for one potem wo no mo so mo fatu mi ma no na oni wo manim enkomra se bege fie mu nkogina MPP amanyuko na nemo ene adehia ewa afa no South East abato mpesua so nemo no mprim puntuo ene yeyo emfa emre wunum wo de so se ne ye to abahwe ne mu se mpuntuo beba ye benya kwan papa ye benya suku papa de ye makọ ye benya ya asabe yakoba se ye ya yakọ no ma doctor for ahweye no eno na dana koma so a adehye no wosere wunum etwa ni esi ahine for one potem no mo omo emfatumi emma no emra doctor ekofa nkrata eja party ma ede mumumbe ene nyomto ejene tata eboje ne so no wona nsamtwefo edi nkomo Dr. Emmanuel Oseboaten semwa wode etu yanim kakrani from 2019, the whole same person is so mighty. Started saying me 2 and more. Said the Ankran makes me let me initiate and I say liaison with investors, no matter constituency. Na yanka ya krana yembu ye nimu so no ma be 39 ani aye wo constituency ma say be boa ama constituency ni ene ma penya ya papa honorable Francis Adabo Benu abe be free wo constituency na said the bible ka say akopɛ ni timi kata onya akopɛ ni no na wo say onya nsa be free it's a brand na make us say afano South East say yetimi matete e mo frani yi na omutimi ekɔ abrabo mu kan e education mu na ebedu ba bi ne nya nipa dodo wa ba mu a ni penfo kaka say onsom eni nipa say kobasi etu na ba bi ko e constituency ha we di kakra ba when we join hands together I think say we will be able to execute whatever policy I person never have one the science the who we carry who here say and on my part we walk any akoma pa we walk some person me sum me mind me sum our for South constituency na e maburu no titiriu omuti omunya omudachi a efe ye hwe ha onyankopon ahyira ya asase a e very fertile akase akani a de beye na mpuntuo ene nyuma aba constituency ha
Abzanfo we ayemra na Dr. Akwako Fankrata wa hafo no Southeast Abaton Pesua so esre etwa ni esi ayene fo so munya no mugidie no mo emfatumi ma no na onkosi o manamu omrase be fie mi nko premputu ene nkan ko emfamre wunum na ne maame ni mpon a wo no eba asase so mama di na ono soso ewo hono mo e de aseda e ma party ma emu mpani emu nkokra mu mrewa wodo bibia ase esre o mo so omunya gidie ewo ne banemu na puntu ene ne waka bia so no so mo enya ne mugidi a ebeba ebebu so kra e won pesia na so ni ma me ma na ansusu sei bebem ko ma bra e fa kano timide asida kasema otwedi anko ya me na me fene mpatase me de o ma hu sei asane bi kwa me web atase ko asase me just like I said, me na mama ko so much me. I don't mind me. Any one baby papa snack at me aji. Woman na aji. Aba. Sa o me jina if you blame her. No mentality, no mason. I have mind na. Abzanfo enu achire na hafo no Southeast Abaton Pesua so MPP amanyuku ne chairman miame wofa kojo usu esoso ede kakra so 2 party mafo ye bobo ehun yakwa akoto aba 2024 ye no chiame ebo na manie no na mesumi die editor so na ye sabe pepe ebre asu ebra akunya eye afanu Southeast hanu parliamentary seat atoro esi enya obi ema osi anemu ihe de to from him ema indipa makuma kunsia ena omu kali omu hweye no omu se epata Abzanfo we titire ni de man pipi amanyuku no wa hafo no Southeast Abaton Pesua so miamu ofa chairman kuyosu ene yete ne nkan afeye mfam nko afigase asokore Abaton Pesua so so de mrase bedwani o mrase bedwa fie ma de hye wa afigase asokore Abaton Pesua so Dr. Nana you free ye ene nananom ene MPP ma wa afigase asokore Abaton Pesua so ene kofa nkrata de ebre Dr. Nana you free ye wo fie se mpo onye na dwene so obeko biewa wo mo ahemfo ene adehia wa afigase asokore Abaton Pesua so fi se de waye no ohia kura se wono asimu pampampan kofa nkrata no mo a ekotabiri nkrata no no mo de abre no ofie so poso mpo obefede na chese wo mo de akwakoma party mpenimfo na chiame a owo asokore nana kwamu usu wona di mpenimfo nim mo ekofa eye nkrata yi de bre eye doctor na ne nsemo de tudwa ne enti a wo mo nananum mu a ahemfo akakofa nkrata de ama empia o afigase asokore Abaton Pesua Really kind. MPB cover 4. Number who saw him for? Idiot. You are so correct. The video of Jasi, correct, Jasi. Now here, 18 years, a bit. As run anon, just rain on me. Now, what day? Nimbiye sonko tubi sonko abetaye na yechi na form na ye kofa no wa fele do de kwa ye sesa form no ye no eye Abzanfo nti we nana asokore manhene ne chiame ena yete ne nkene no akire omukota brinkrata ne wieye no omo ede koma Dr. Nana you free ye ewo ne fie jawuluman wono kra de chese no me de koma no so ne nsemo a wode tudwa kakra eni ene edwuma ayeye no sa na nana no mu no omo hwe enu nti na omedi mu adanse akofa fam wo yi e di amanzi nti ahobrase mu no meje nana masom onana Abzanfo nti we figase asokore mrase bedwani Dr. Nana you free ye wansomu kura nkenye nananum mu a atutuntuma ko mo chacha so akwakofa nkrata de abro no wansomu a se ne nka we no se
pɔnkɔ kora na wɔsɛ wotwa nka bi twa nti wɔse wasom yɛ nananom aka so no wɔbɛyɔ na wakɔ so agyina wɔma nam akɔpere mpuntuo de abrɛ wɔ mu afigya ase ɛne nasɔkɔre abatoɔ mpɛsua so abusuafoɔ yɛnsi ase na yɛnkyea mo pia no pɛi akɔsua so mu ne kyinkyim fidie ne de ma ameɛ Rexford ne mmeranteɛ ne mabawa no ɛna tabiri yɛn de yɛkɔ television no so yɛsamofoɔ pɛni ɛne yɛwura asante yɛboa Benedict medin ɛde nana yɛaboa ma libia boga no pɛi yɛma makye asaso ama mo afihyiapa